regarde le football, on commande du football, on vit le football pour ces moments-là, peu importe l'équipe, c'est le football qui triomphe. Et ce soir, on est des privilégiés. Abareyo ndashaka ko muza tukaganira kuri rutahizamu hatari, rutahizamu w'umuhanga, rutahizamu ukomeye ikipe ya Sport yamaze gusinyisha. Uyu rutahizamu yitwa Herman Junior Kameni. Uyu rutahizamu yavutse, ni na muto cyane, yavutse tariki 14 z'ukwa gatanu 2001. Igihugu natire cyiwe ni Cameroon. Uburebure ahagaze metero 1 na santimetero 97. Imagine, tekereza nawe urutahizamu pima hafi metero 2. Bangoreyo kabisa igiye gukemura ikibazo cy'ibitego by'imitwe mu kirere. Imipira myinshi yajyaga ikatwa muri box ariko ugasanga habuze umuntu utereka. Uyu rutahizamu rero ugendeye kuri height ye na gabari afite, kabisa ikibazo cyo kirakemutse. Uyu rutahizamu akina nk'umu center forward n'umwataka. Harimo icyo wamenya kandi akoresha akaguru k'ibumoso. Uyu rutahizamu noneho aho bikomerera kugira ngo wumve uburyo akomeye, yakiniye ikipe y'igihugu ya Cameroon y'abatarengeje imyaka 10, abatarengeje imyaka 23. Urumva kugira ngo uze muri iyo kipe byonyine ni ibintu biba bigaragaza ko nyine uri ku rundi rwego, uri umuhanga. Uyu rutahizamu reka tunyure mu makipe yakiniye wumve uburyo ari rutahizamu ukomeye, utafata nk'abandi ba rutahizamu bose baguzwe muri Mercato. Uyu rutahizamu yakiniye ikipe ya FUS Espoir, ikipe yo muri Maroc, yakiniye Union Turugara cyangwa se Union Tuaraga. Hanyuma kandi yakiniye FUS Rabat muri Maroc, akinira FC Kaysar muri Kazakhstan, akinira Khor Fakan SSC yo muri United Arab Emirates, ndetse ubu ngubu kabisa akaba yaramaze gusinya mu ikipe ya Rayon Sport muri 2026. Uyu rutahizamu rero wenda twiganiriye nk'abareyo kugira ngo mumenye uburyo akomeye. Amakipe yose yanyuzemo ni amakipe akomeye, ni amakipe afite ibigwi. FUS Rabat nta muntu utayizi, ni ikipe ikomeye muri Maroc, ni ikipe ikina amatsinda ya za Confederation ndetse na Champions League, ni ikipe izwi hano ku mugabane wa Afrika, cyane ko na shampiyona ya Maroc ikomeye. Uyu rutahizamu rero wanyuze muri aya makipe yose agera kuri 5 akomeye, dore ko nko muri iyi kipe yo mu Barabu yo muri United Arab Emirates yatwayemo ibikombe bigera kuri 2 yo ku mugabane wa Aziya. Champions League zaho yarazitwaye 2. Ari umwataka akina abanzamo, byumvikana ko nyine ni umukinnyi amakipe yagiye anyuramo, ntago ari wa mukinnyi wanyuragamo biraho gusa cyangwa se ngo ari umukinnyi uhora ku gatebe reka. Ni umukinnyi nyine wakinaga. No mu biriya no muri video murabona ubuhanga bwe, uburyo ari umukinnyi w'umuhanga kabisa. Hanyuma kandi ikindi wamenya, uyu mukinnyi nyuma y'uko Rayon yiyubatse, murabizi abakinnyi yaguze ba Juiba ni benshi kabisa, ni benshi. Ariko icyo mugomba kumenya nuko Rayon Sport y'uyu mwaka ni habaho gushyira hamwe, hakabaho tactique nziza z'umutoza kuri hari ingingo, dore ko ari umutoza nyine amaranye n'ikipe igihe, ni umutoza uyizi, yagize uruhare mu kugura abakinnyi, nyine ibintu byose muri Rayon ubona ko biri ku murongo, dore ko na match n'ikimenyimenyi ikintu kigaragaza ko Rayon imeze neza n'imyiteguro ari yose ya Sekafa. Ejo bundi bakinnye match ya Gishuti, bakina na Jamus birangira bayisinze ibitego 4-3, ndetse ibitego byanatsinzwe byose byagizwemo uruhare n'abakinnyi bashya yaguze. Ibi nyine nibyerekana ko ukwiyubaka kwa Rayon kutari gupfa ubusa, kandi bikerekana ko abakinnyi Rayon Sport yaguze
aribo mbaraga nyine zayo n'ubundi izagenderaho muri iyi sezo ndetse no muri Sekafa, kuko niba uguze Eritatu akaza akagutsindira igitego, ukagura Issa Jigwiba nawe akaza akagutsindira igitego, ukagura Mubaraka umukuye muri Marine, umwana muto cyane, nawe akaza akagutsindira igitego, biba bigaragaza ko nyine ikipe yawe uko waguze nyine na rezilita birimo birahura. Noneho Rayon Sport nk'aho ibyo bidahagije, nyuma yo kubona ko uwitwa Faringanye yajya arangwa n'imvune n'ibigende neza sezo yashize, bahisemo kugura uyu rutayizamu w'igikoko. Ni rutayizamu ukomeye, ni rutayizamu w'ibigango, ni rutayizamu uri tactically high, afite rutayizamu nyine ufite baro ku kaguru, ni rutayizamu afite igihagararo, ni muremure, amadueli imbere y'izamu kabisa, ni wa rutayizamu usanga arimo arajena abadefanseri, ibintu byakomeye cyane. Rero uyu rutayizamu nk'abareyo kabisa, abareyo rwose mwitego ko uyu rutayizamu ibitego byo azabitsinda pe, azabitsinda, kandi abareyo kabisa bizere ko ikipe yabo izaba imeze neza muri iyi sezo. Ikipe ya Rayon Sport yubatse nimara kumenyerana, birashoboka ko mu ntangiriro bitahita bikunda, ariko nimara kumenyerana, tactique z'umutoza zamaze kujya mu bakinnyi, game approach ye bamaze kuyumva, ibintu noneho bizasigara ari nk'amazi, sunika baro bigendera biruka cyane, kipe bazikubita passe zibura umupira, induru zikaba nyinshi kuri stade, makipe azirwaza. Iyi Rayon kabisa bitewe n'intwaro irimo irazana, abantu batangiye kugira ubwoba. Abareyo kabisa mushyigikira ikipe yanyu, mujye inyuma, Rayon Sport izakomera, mwene mucika intege, iyi Rayon Sport izakomera kabisa. Hanyuma rero abareyo ndakeka ko muri kwitegura neza Sekafa. Match ya mbere muzakina na karaga kipe ko muri Zanzibar, rwose iriya match niyo mugomba kutwerekeraho kuko muri tayari. Karaga kipe mukagafata mukagakubita nk'ibitego 5, kandi ibyo ni ibintu bishoboka. Ikipe ya Rayon na support ifite n'ubuyobozi ifite n'umutoza, karaga kipe rwose ibike ka kare ni nka 5. Noneho nizi ntwaro Rayon yamanuye n'iki byose n'amafaranga arahari, Rayon imeze neza, nta kibazo gihari, ibike bigomba kuba 5. Rero narinje kubabwira uyu musore kabisa w'umuhanga yitwa Herman Junior Kameni, ku myaka ye 25. Abareyo kabisa uyu musore mu mwakire kandi mu mukunde. Rayon Sport izaba ikomeye iyi season kabisa. Mukomeze mukore subscribe, mukore like, mukore na share, ibindi byose ni kuri channel.